Sambo gula cak dengan gula ni ka rokok cak abis. Penabi trik bering gula. Wah aku bayi TikTok. Nge-live gula. Cak gula nge-live TikTok ni kan sejam oleh 2 juta pada Rabu. Sejam ni ke 2 juta. Cak gula 2 hari oleh 15 juta. Tapi bini ambo kak tak lebur. Nangki nambu tak TikTok kan gula. Yang ki jadi benih gula keng takok benih. Kok beter. Yenten seenya mai Sidina Umar ni ke orang tegas, orang keras pada Rabu. Keng Sidina Umar gak dinto, si bini mun ngocak ni ke dingaki. Jadi bini pahkeng kalah karing bini. Saya kocak kebeneran ni ke umber dari saya rasa haus, mun bener ipa kontoro. Mun pikir kerja bini mancak kudu nge-live sejam ni ke 2 juta. 2 juta, 2 hari apa 3 hari pertama kali, oleh 15 juta. Bini. Ambu-ambu nak tak pati saya. Jiling-jiling goreng. Jejak nge-live tak jiling goreng. Jadi gula sehari, 2 hari. Wong pan 3 hari 15 juta. Padahal saat ini nge-live 3 kali mengkata pengajian. Kesepan boleh senika. Oh diin, cekan. Cok. Ya, bini tak bagi. Kini nambu. Toko pan ke rumah cok elabang. Ten buk, gula tak susah mau cok elabang. Cok gula kuncin andi TV. Saya kesesah kuliah kok pah bulung buko nih bini ini kan di bini tungkap bini karo. Tahu di nak ulah udah senda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Ali Munir. Beliau selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, dek salerana beten kaula amul jaki, beten kaula takzimi. Ajunan semulja Kiai Haji Sakira, Kiai Haji Rusdi Jazuli, Kiai Haji Mirza Humaini Hamid, anggota legislatif Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Abdus Sattar, juga tak galib ajunan Kiai Mujahid selaku pengundang, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir, miun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki.
Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamaipun ajunan Bapak Ahmad Rasyidi selaku Kepala Desa Matanair beserta seluruh jajaran baik di tingkat apel Ota Becarik sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil engke kak dinto Bapak Asri jukan Ibu Asri. Saya kesempatan mangken abada aki saya Ibu Are wafat epon almarhum Abdul Ghafur bin Muhammad Soleh. Juga tak kaleb Jam'iyah Sholawat Ar-Rayyan sedari Batopote. Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Da ajunan seteja peten kaula amul ja'aki. Ben peten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah malam samangkin takdir apangki apolong dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangkin ala kotoat muka manter kaula benajunan tak cuma epapolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun epapolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Sateja sehadir manter ebadati ahli swarga. Solawat ben salam ngireng atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat ben salam kak dinto manter tetilen celen kaula ben ajunan sehadir saat semangkin ebek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas apa neraka manter sakak ditobadana amin Allahumma. Para rabu kaula ben ajunan akompol malam samangken kalaban maksud ben tujuan aduaki Abdul Ghafur almarhum Abdul Ghafur bententona seteja almarhumin almarhumat. Apa napa mi adua aki para rabu? Karena kala ko na seodi se ekere maki dek ka orang seta se muttafaq alaih yang disepakati oleh semua ulama itu adalah doa. Ihda uthawab ngirim kenceren kaula ben ajunan alako kalakuan bagus kencerna eka niat ekere makin ada kaseseta itu ada ulama yang menyatakan tidak sampai kenceren ni kata depa tapi pendapat Kak Dinto di luar madhab kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah manabi kaula ben ajunan Kak Dinto jelas pun bahwa sateja kenceren orang seodi nika bisa beki dek ka orang seampun sete kitab As-Sayyid Muhammad nulis kitab khusus neng masalah Kak Dinto nya mana kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal neng kitab Kak Dinto bahas secara lengkap bagaimana dalil secara nakli bagaimana dalil yang dicontohkan oleh para sahabat dalil secara akli nikah sateja kitab Kak Dinto nyata aki bahwa kala ko na orang seodi Kak Dinto amanfaat de ka orang semate paling gampang saos mun bede orang mate andi otang kilo sempat majer mate pahbi seodi bejeri otang aku lah tanya semate pakun andi otang napa mare otang lastari mak bisa lastari cek semate tak majer otang kan semajer seodi berarti mun sanika lakona orang odi amanfaat ka semate
Cek saking ngalakuna si odi tak manfaat ka se mate, bi se odi e bejeraki se mate bakunan di otang. Jadi kapunten mun bedereng mate an di otang, e bejeri bi orang se odi, maka se mate otang gemet. Kula tanya mun bede orang mate kilo haji, sampean andi bole e Mekah mari haji li belian, pah minta tolong tangembuk se mate haji aki apa? Haji aki bi bole na sampean e Mekah. Ring sepona sampean sesete kilo haji, kula tanya kencerna haji saya kelako Mekah depak napa tak depak kasih mate. Berarti ni kekelakon na orang odi ni keamanfaat kasih mate. Saya mate ni kau oleh kenceran haji padahal tak haji gara-gara haji aki bi seodi. Ben gak dito ipakon bi Nabi Muhammad masalah bedel haji. Ni kan nunjuk aki bahwa kenceran bisa kirim aki ke orang mate. Jelas ki? Sehingga kenceran panapa saus para Rabu bisa kirim maki kasih mate. Orang niku pengajian, pah ibri berkat, ekan niat kencerna. Pada kirim maki kencerna kasih mate nih kan. Oke, tori lah pemari kelu identia. Ada tulis, ada aja. Lepas tu tak kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para Rabu, cara kau leben ajunan mesti aki bahwa keluarga kau leben ajunan kak dinto sesete selamat napa tak selamat situng carana. Mun bi se odi edu aki cek ko beter sesete ni pasti selamat. Amin. Jadi mun kan to bedereng sete bah bi se odi edu aki ni pasti selamat. Apa napa sebab adu aki orang sete gak dinto ampon pentas sareng Gusti Kanjeng Nabi sehingga seher asaus orang sete mun bi se odi edu aki sampean tak usah mang pole sesete gak dinto selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangken al-maghfirlah almarhum Bapak Abdul Ghafur bin Muhammad Soleh kak dinto ipa selamat sareng ajunan Allah. Amin Allahumma. Makanya guna benajunan karena kelaben nyumbang doa saos ka orang lain ni keselamat kau leben ajunan epakon dalam syariat mun adua cek karo adua untuk abe menoloh tapi tu aki orang lain. Mun minta sapora cek cuma minta sapora untuk abe menoloh, minta aki sapora orang lain. Maka dalam Quran, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir li dzambika minta asapora sampian li dzambika ikan di tu sana sampian. Pasera boleh walil mu'minina wal mu'minat mun minta sapora cek kalau untuk abang sampian meloloh tapi orang lain pada minta aki sapora. Makanya siwat istighfar nikah semasyhur astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfiru nyu'un sapora kaula Allah hada ka Allah untuk pasera li untuk kaula tibi wali walidayya ban anyu anaki sapora untuk orang tua dua kaula wali ashabi huquqi wajibati alayya ban orang setoman pasalai bitan kula orang seandi hak katan kula toman lanya lah ka orang kula minta sapora ka orang amang kenta bangki orang setuman pasalai bitan kula sapora aki Allah cepon ulama para Rabu sampian mun minta aki sapora orang se pasalai bi sampian maka tu sana sampian ka orang kak dinto bi Allah sapora. Contoh ring ma temor toman lanya lang ring ma boro mungkin pangalle ke coba tak temu tilpun na tak ada minta sapora tak bisa ihubungi ring ma boro ring ma temur andi tu sekarang ma boro seminta sapora tak bisa orang mungkin tak bisa ihubungi dek remah cara nama letusan ni kata dek maka cepon ulama ring ma boro kotu minta aki sapora bi ring ma temur jelas bahasana ketika ibu rekasa wali ashabi huquqi wajibati alayya sini ke bahasana jadi benih Allahumma gfir lil ma boro benih dia tapi wali ashabi huquqi wajibati alayya orang-orang sandi hak katan kula sebitan kula teman pasalai sapora aki tu sana ya Allah
Mun minta aki sapora orang ni ka maka tu sakaula ajunan ka orang setuman pasala ini ka bi Allah isapora aki. Amin. Wali jami'il muslimin wal muslimat bancukan minta aki sapora kaula ekan di orang-orang mukmin pangeran ban orang-orang mukmin bini al ahya'i minhum wal amwat baik saya ampun seta otabesiki odi minta aki sapora saya minta aki sapora ke orang lain maka tu sakaula ban ajunan bi Allah isapora kapi. Allahumma apa napa mi isapora orang seatua aki ke orang lain bekal iblis bi malaikat kala bendoa sepada dek kesampian. Jadi empan mun doa ki ka orang, ya Allah, malau terus hoki ya Allah. Malaikat bekal doa ki sampian, ya Allah orang sa doa ni ka pasoki aki. Keng tak kira beuh se doa yang senikan ni. Mi doa ki na malau, cak doa tibi ngapuk teu ke tak lum soki. Sebede mun malau soki, ya Allah tertuli tompes le ya Allah. Manusia ni ka andi ati dengki para rabu. Okey kan? Sampai bi kanjeng Nabi dawaki kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat ni ka ika beci bi orang. Orang ni mun andi nikmat kau orang ka tak pati nyaman. Mangkana sampean mun andi nikmat cek deung papadeng. Orang sing ngatela kasebeni tero blenget. Ki kan terkadang kula benujunan entar ke hotel. Halo guys, pagiku di tempat ini. Yang kulebur orang ngatela embian dengan hotel ni kak ceremet petung. Nomor 2 mau embian beda hotel pah ngeplut status padang cek sampian lo toman entar ke hotel. Jelas? Aduh cek kalau ngakan ku ajem. Alhamdulillah Kentucky. Eki bayi status. Embian ni kemun lakar lampu tak usah foto Kentucky nah. Aku ring ko ajem pa banyak cer-cer cukong kata tangke. Mengkro cer-cer foto na apa faiden? Tero reken orang sini ku status sampean yang kulo teman ngakanan ko ajem. Malang kula pada rabu sapora. Kula ni kasi nyaman beni ko ajem beni ko sape. Kok gereng? Onghuan bu. Apa-apa? Karena kula ni kak 5 tahun. Kok ajem kok sape tak ambusakan. Kadang sampean nyaman kok aja men kok sape. Kula nih kesecek nyaman namun pengajian beli kok gereng. Makanya kula nih ka pengajian man gak di mana mun kok aja men kok sape ngingakan king tak betul banyak. Anapa? Cek tambu sakande kula. Gelok pagi kula daerah di Betobai Timur. Kok ajam kok sape. Nika kula sepolo. Ngalle pukul 11 ka Tobai Tengah pada Rabu. Kok ajam kok sape. Bek duhur ngalle ka Pasian. Kok ajam kok sape. Ngalegi buru, kapa kondeng, kok ajam kok sampai, depak kantong, kok ajam kok sampai boleh. Ini kening saare, kula ini kebenih kalau saare, mulai 2019 para Rabu selalu ambu sekali, kok ajam kok sampai. Oke, maka kula pun pah pengajian ibriin kok gereng bunga kula. Keng tak lakong, ni kan beda YouTuber ni kan bulan pah diki masuk YouTube, pah keding di pan kaman, pah pun pengajian ibri kok gereng, iya mu keki ya. Enjak bulan oh ada kok gerang mah ngejang gula mah kok gerang lekuk kok gerang du malam kok gerang enjak lemah gula tadi gerang sekali. Jadi sampean ni kata usaha pas coba padang bulan sampai ngakan ku ajem belum tentu orangnya kan nyaman kepi kok ajem. Orang sih biasa ngakan ku ajem tak nyaman kok ajem. Jelas? Mbian cek karo keng numpak Pajero lek alhamdulillah sunroof tahu cek numpak Pajero. Saya jeling reng numpak Alphard. Iya men saya jeling goreng saya mobilan katana. Para mila gak dito mun andi nikmat cek deng padeng karena orang lain tak setuju seneng kan nikmat anjunan. Jelas ki? Mangkana mun al mukarram mare. Cek lek kadun tu tahu. Mun bukan ni mun di apa-apa selalu tahu cek go bula kapji kata tangke. Apa tangki? Kalampi, gelang, kalong, sandal. Coba bukan ni, kamu nanti sandal. Kui sebab benar lumari, jangan sebab ilmu lumari. Arapa? Lega tela. Tok pa, dia mentangkan cari, jauh tak apa padang kalampina. Arapa? Ada si genteng kalampina. Jadi memunding reng laki kalampina genteng kak munding bu ibu ni kan berdasar ke 3,5 juta. Munding reng laki na pecek paling ngepol karo keng sarung searep kena larang. Iki kan? Karo keng ni kene kambian setahun sekalian buru au bocok rong lami itu ke ilang nyaman.
Teko ilang ina au belamir bacaan. Ada apa? Nuli kelu yang kuy. Napa? Para bila gak ditok. Tore, pabiasa adu aki orang saya. Karena ketika adu aki orang kelebihan doa saya, kesayaan bekal bodi dek kaula ajunan. Amin. Makanya kanjeng Nabi ini ada bus ini kah? Arah apa mila gila yuk? Kok genteng mau tak kocok? Nih bini dia ya gak kena tahu wece, tak kalah acereng. Bah, maksud tanik kene. Apa kia bena itu dil kia kere. Aku papa ngocak, keluar saya detek kok. Cempen dong benai ngering ara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kanjeng Nabi ada bu sini kayak pokoknya bu kanjeng Nabi. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Beng tanair. Orang Islam nikah wajib pada Islam 5 perkara. Di ulama hadis nikah arti berarabu. Bahwa ayla yang bagi tarkuhu. Selemak ni meskipun esena tak wajib kapi tapi gula benajunan tak pantas mun selemak ni gula benajunan tak ngelakok. Selemak ni bitan gula pada apa? Selemak ni bitan gula sampai yakin nak. Mantar gula benajunan bisa angamalaki selemak ni. Amin. Islam sesama Islamnya itu wajib 5 perkara. Meskipun isinya selemak ni kata wajib kapi bi ulama ayla yang bagi tarkuhu otabah yang bagi Allah tarku. Sampian jangan sampai meninggalkan yang 5. Nomor situng. Kenapa kewajiban Islam pada Islam? Raddus salam. Ajawab orang sengolok salam. Mun bada orang ngolok salam, maka ajawab salam ni ke hukum wajib para rabu. Apa mak wajib? Salam ni ke atu aki selamat. Salamnya atu aki selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Artena assalamu tining keselamatan. Alaikum panika samu ke atas sampian. Warahmatullah samu kesampian oleh rahmat Allah. Wabarakatuhu samu kesampian oleh barokah Allah. Jadi sampian itu aki selamat, itu aki rahmat, itu aki barokah. Makanya serah seatu aki sampian kalau bentelok ki buruh. Sampian wajib aja waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Meskipun kewajibannya ini merupakan kewajiban yang kifayah. Kula ngolok salam. Ajunan wajib ajawab. Situng saus ajawab selain ini kegugur. Karena ini kewajib kifayah. King mun kula ngolok salam. Pah ajunan tada ajawab. Salah pangannya ketusakapi pada rabu. Jelas? Jelas? Jawab salam. Jadi mun berdereng. Assalamualaikum. Yang memulai itu sunnah. Tapi saya jawab ini kewajib pada rabu. Jadi wajib ajawab. Cepon Gusti Kanjeng Nabi ketika ada 2 muslim sesama muslim bertemu, siapakah yang paling baik di antara keduanya? Orang saya mulai kalaban salam man bada abis salam. Orang saya paling bagus ni ke orang saya ngawali kalaban ngolok salam ke ada. Jadi dalam Islam ni kasi epakon beni tak langkong, beni kelenun, tapi assalamu alaikum. Ni kasi ibu lini Islam. Jadi atu aki selamat ke orang lain. Jelas? Bahkan orang laki sebiasa atokar ben orang bini, sebiasa atokar laki bini, cepon ulama, mun tero lekas sasae, pakon biasa aki mun pleman kecompok ngolok salam. Laki dateng, si bini bede Roma, si laki rawali, assalamualaikum, jawab si bini, waalaikumsalam. Bini dateng, si laki dalam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Mulai ke Roma, Roma tak ada orang yang sekali, assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Saya rasa pleman ngolok salam. Maka bi Allah bekal ipatentram ate nah sebiasa atokar beni pah ambu oleh sarang-rangan. Laki nampian sekereng mun yaluki salam lemes panabit buk lemes mun sampean ngolok salam pas laki pakun teng pakun kikir to obe salam mah assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah pas nomor situng si wajib ngolok ya salam ni kepada telok cai pun ulama. Salam ni kepada si wajib jawab, beda cukan salam saya tak wajib untuk dijawab. Si nomor telok salam ni kelakar dia jawab pernah tak ada. Jadi salam ni kepada telok, beda salam ni ke wajib jawab. Si nomor 2 tak wajib jawab. Si nomor telok salam ni kelakar tak ada jawab pernah. Kenapa si wajib jawab?
salam aku ada ajunan ki puru ajunan wajib ajawab. Kota bersampean tebang kiro embong bon orang pada Islam mah. Saya rasa ngolok salam ke ada situngah wajib ajawab salam pada Rabu. Nomor 2, salam ni kata wajib jawab. Salam apa? Salam meringa bojang. Kasih tak wajib jawab. Wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam kak beres. Torot monorenga bojang kasih tak usah jawab. Keng ten kula mangki keterangan nang kitab I'anatut Talibin As-Sayyid Abu Bakar Sato adabu pada Rabu meskipun tak wajib jawab keng mun ajunan berjamaah salat bareng maka sunnat sampean ketika assalamualaikum sunnat ekebe jawab benda ka orang sebede jeting kan iting mpian kan ngucap assalamualaikum kan jadi mpian assalamualaikum ni ka sunnat kebe jawab ka orang sebede ekana nah ketika kacer assalamualaikum sunnat kebe jawab ka orang sebede ekacer lah jadi pada ngolok salam tapi ini cuma sunat di Buna Sayyid Abu Bakar Sato tapi tak wajib pada Rabu. Jelas? Hitung salam wajib je. Nomor 2 salam tak wajib je. Nomor 3 salam ni kalau karta ada jawab pernah. Salam apa? Salam karing mati kuburan. Ada juga. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Ni kalau karta ada jawab pernah. Karena mun beda saja jawab empian cecer make sandalah. Ada jawab benar kesah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Nomor 2, nomor situng ajawab salam nikah wajib Islam pada Islam lagi. Nomor 2 pada Rabu wa iyadatul marid. Kaulaban ajunan mun andi tatang kesake maka kaulaban ajunan pakonyan. Nyanda, pada nyanda bahasa lagi. Apa? Nyapot. Kan tuh nyapot. Besuk bahasa di mana? Besuk ini bahasa Jawa. Bahasa Madura. Oh nyapot sih. Jadi mau kering sakit nyapot. Jadi kamu sudah nyaput, aku belum. Nyanda, mun bener yang sakit nyanda. Apa Mi pokon nyanda. Orang sakit ni pada Rabu. Ternyata mun bener yang nyanda ni maka yang sakit itu akan merasa ringan baik secara fisik atau psikis. Baik secara zahir atau secara batin. Orang sakit ni kemun bener yang nyanda. Maka rasa sakitnya itu akan berkurang. Mak uning dan ku lega dinto toman sakit 2 tahun. Tahun 2004 sampai tahun 2006. Sebab apa? Yom cium santak gelu. Di kula fis air mosona GL. Kula senyum keng senyum santak gelu. Kula sakit selama 2 tahun gak dinto pada Rabu. Eke selonding dan kula. Jadi dan kula malam dan gula nikah tak bisa tedung karena soloncing tak tinggal guli. Selama beda orang nyanda sampai kul 12 malam sakit ni kalau pati ikhlas sebi gula. Secek ikhlas sana sakit mun orang dah mulai kabil atau tidak sekali. Pak gula nang bi tibi on. Dan niku pak ngoronyo kapan ke tibi mun ki beda orang. Niku gula tak pati ikhlas. Akhirnya gula kalau keng rokok di min nikah. Saya tak ambu sekali. Keng makin ambu gula rokok. Kena bini gula ambu. Bini tak beki. Tempo ngambu bini, angu ambu rokok gula. Ya cibuk, gula ring lake, make ring bini sengocak mun bener ya to, robi gula. Gula dulu nika perokok aktif. Gula nika sehari semalam abis 2 bungkus, 3 bungkus nika. Nah, keluarga bini wah pola ambu saus rokok. Jadi keng abit, din, apa din? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon terus ki. Terus. Hah? Mungkin ya reng. Ya setengah jam lah. Tambah nanti jaki. Apa jangan tangan bener karo keng ematan air makai bengkalan pada dalam Jumat makin. Wah hahaha. Salah ke Palestina tak bisa mati se Roma pun kafir kemarin.
Cara norotin. Jadi mun bade tetangga sakit sandak para rabu. Keng ten gula madapak iman kak diman. Keng kudu jaga tata krama nyanda orang sakit. Satu, mun nyapot orang sakit, cek abek tada eren, cek ngibe kanan. Sering gula madapak nih kak. Mun entar kareng sakit, cek ngibe kanan. Ini kesebanyak terjadi Bengkalan, Sampang, Sumenep. Cek entar kareng sakit ngibe kanan. Reng sakit ini kata Bengkalan tak Sumenep, tak ende ngakan. Jaring tanda ngakan ini bagi kakanan. Saya aja gue polompo deh. Apa tangki kan? Mungkin berada serotai beri. Kapan tanda ngakan diberi ngakan. Kan tak bedik. Apa pada makin ini kegulis yang berdepak. Ini kan. Lagi nambian. Yang laki ini kerokok surya. Surya ini kepada Rabu. Segemi ibu. Mundu bungkos sehari. Seketebu. Lain pulsana. Lain bensin. Coba si bini paminta PC, tapi sana kak 5.000. Kayak apa le? Kebeli sehari making troika kana mata. Ku tak nyampir selaki. Ceplok kare kere keke. Iya bulan ki sehat. Coba si bini tanda ngakan. Ku tak kepi apa taber bi laki nare. Marah le kaki sehari tak ngakan le. Pola bakso ya. Anja. Ajam kuring. Kah. Anja. Kan dia biasa namun sakit ada cek bedetir le terang. Rawon, engkau je tak terlalu apa-apa. Marah le mak le bude masuk teka didik le. Lontong ya, keng le bude masuk didik cok konco ngetok le kak. Lontong. Siapa gelak? Hah? Dia. Aja mun rembik lekas keluar dia. Orang sakit dia kata tanda ngakan. Cering tanda ngakan yang bagi kakanan. Kula teman nyandak ring sakit di salah satu rumah sakit di Bangkalan pada Rabu. Bebenah kata hidung nasi sakit nih kerdus atau tomboan. Nah apa esena? Rambutan, roti na tega jengguan. Saya nyandarungi roti, bude tamoy nyandak boleh ibuka yang kaki lo ekakan. Apa na boleh sesake cek berengan si boros pani masak tak ngakan. Sabok boleh sampai agu minggu, abulu je bagi roti na. Rambut na tega loto ya Allah canggula menare. Ara apa cek ngibe pes na boy. Jadi montar kering sakit ni kaca abuk tade eren ngibe pes. Banyak banyak buk cengempian benih reng soki cak ocaan pes 7 juta. Hahu. Muni boleh unjuk rasa dina dia. 15.000 buk. Cocok. 15.000 lo apa-apa keng tak langkung mun ngibening 15.000 cek ki manamoy cek ki asemo. 15.000 ki ada entek larutan ki ada entek bideng apa. Pala 15.000 je. Ya le keng le bedet norong makin didi lo apa-apa le yang kok keng ngager langsung ale mangkat. 15.000 ki ada entek bideng. Hargana kula 12.500. Tuan rumah nak andi otang 3.500 kina. Jadi mun 15.000 sabek mangkat. Mun ngibe 100.000 lo apa maki dentek kopi lo apa. Mun ngibe 300 mun tak tegei bidik nasi je mulai mbian. Mun ngibe 1 juta nginep maki 2.000. Tau ku wiro mana saya sakit juga. Jadi muntar kering sakit cek ngibe. Cek ngibe PC siapa mau cek ngibe PC aja. Pemulai kadang. Din, boleh Din. Kita turun lah yoboy jinna. Pon, tar kering sakit cek ngibe. Cek ngibe dan tapi ngibe pes. Martung nih kan nomor 2. Mun entar kering sakit nih kepada Rabu cek akan de orang mate.
Cetar kering sakit, paring mati mandi mani ke bola kepi. Kan beda kan? Berarti senyanda jadi tijarang kongki di odi impian. Mun mati jak benda merok dinaan jaga, buang ke tasir. Mun ki odi nanti tijarang kong pan mati teti apa budian? Sakit apa kakek yu? Masa kocak liver. Abu sarah kakek jelek. Cek ende ngelek tangepar lek sebeda eman dulu persis kakek dia lek masuk kemis ke sakit Jumat mati. Hari ki laku liver lemah tambah jantung penyakit ada kak. Jadi muntar kering sakit nih kak ger di ruang. Oh ya lah karo ngaji itu murah rumah ngak kakek jelek. Saraan malah. Alhamdulillah saya telok sakit boleh. Makanya kakek je sebenting istirahat pacoko pikiran patenang akan teratur. Seminggu boy mate. Seminggu beres. Jadi cak akan dereng mate kan de orang berdua. Nomor telok pada Rabu entar kering sakit ini kau kudu neku. Ini kadabun Al Habib Abdullah ibn Alawi sahibur ratib. Karena kanjing Nabi ini kemudian ada orang sakit, kanjing Nabi mun nyapot orang sakit, Nabi Muhammad lengki yeti ing serana sesongkan, serana itekku bi Nabi Muhammad. Teti itekku nyeting Nabi Muhammad pas duana as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak ibu capetong kali bi Nabi Muhammad pah ibu sabari beres nih. Makanya cek pun Al Habib Abdullah, saya rasa nyapot orang sakit, keng tak neku. Nih kata enya main nyapot maki dapat gebung kona. Betal nyapot dan kata oleh genjeran kau tuh neku. Kan beda terkadang bulan sesake lah aku mi ikan ngena sesake tak asalinan. Enggak sing yang seneku aro. Main tar sakande. Teku. Makanya aku sering berdepak nyanda ring sakit ini kau tuh neku saya paling saya laki bini pada nyanda. Mun sesake laki nama semak si bini nengi budi. Teku. Jadi mun sesake laki seneku laki nah sambil pecet pasapur kak dia sambil pecet betul sengki mensakit laki seneku laki kia cek foto borok pasapur kak makanya cek dan manusia tak sakit sekali cek kaki bini kompuya pir onde ya mun sesakit bini nama semak laki dan dengi budi tapi mun sesakit bini seneku bini nah cek patah kelero cek sesakit janda apa laki nasa geregui dapat apa harga kebetes sakit apa le komplikasi kak iya angak betes kakek. Mari aku betes pah ngale kapokang mak jen bulla jen ke atas le. Nyampir sakit bulla gak cek berak tepak ketomang senekuk kakek. Kene kakek hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, beda berapa kewajiban Islam pada Islam? Nomor situng. Nomor 2. Nyapot orang sakit. Nomor 3. Kita ikut bola. Nomor 3. Oh iya ayo ke bola. Nomor 3 para Rabu, pada apa kewajiban Islam pada Islam? Senomor 3 wa itba'ul janazah. Ngater mayit, norok mayit kakobu. Mun bada orang mati kesaatan. Sebuna kanjeng Nabi, mun bada orang mati mata nair. Terus bejengaki, mare bejengaki pah norok dek kakoburan, maka oleh kenceran 2 kirot. 2 kirot. 1 kirot itu besarnya sama dengan gunung Uhud. Saya rasa apa jengaki pah ngater mayit ke kuburan oleh kenceran 2 kirot. Lahu kirotoni. Dia mendapatkan 2 kirot. Sementara 1 kirot mislu jabali Uhud. Pada ben gunung Uhud tung situng kirot para Rabu. Kaitan kula maki keterangan nang kitab Fathul Bari. Ika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada buku nikah. Wa muqtada hadza annal qirataini innama yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariq hatta tudfana fa in shalla mathalan wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara ad-dafna lam yahsul lahu illa qiratun wahid. Seoleh kenceran 2 qirat kak dinto para Rabu
mun bada orang apa jengaki mayit mari apa jengaki mayit pah nurok ka kuburan abareng ingkana ma'aha fi jami'it tariq mun orang sa apa jengaki ni ka abareng mayit setiap perjalanan jadi ka kuburan seoleh kenceran dua kirot mun ben mayit tak apa sa sekali keng make entar ka kuburan mun tak abareng mayit tak oleh kenceran dua kirot para rabu kan beda terkadang pan mayit mangkat pah ngalak sepeda pah mangkat ka adek ka kuburan yang bae kuburan mayit beda mayit mangkat ka adek kapan mayit dapat pah sepeda annab bengki ke kuburan beda mun tak abareng ben mayit make entar ka kuburan tak oleh kenceran kirot para rabu jadi kau tu abareng ben mayit jadi entar ka kuburan ni kau tu abareng ben mayit ser sa apa jengaki pah ngater mayit ka kuburan nurok mayit perjalanan kak dinto oleh kenceran dua kirot syarat aku tu tak apesa dari mayit keng mun apesa dari mayit tak oleh kenceran dua kirot dikadabuna al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari cung banyakan kirot tak apa nak boleh pasti mati lempo bu harut kirot kasangki persoalan berat Mujud terkadang jak karo orang sik soro jak ben tibing tak ngelako. Ayo, siapa je ngakina audu siapa je ngakina. Kakek kak sarung najis conge. Orang soro kapi sik nyoro tak bejeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben sesonat dawuna Imam Nawawi nang kitab Nihayatuz Zan wa aslus sunnah fi idba'il janazah asal kesunatan itu bukan berzikir beni maca tahlil tapi tafakkur wa tadabbur ker mikir ca abe mati agia jadi menurut mayit nikah si paling raja kenjer naga dinto beni atahlil tapi ker mikir ca abe mati apa de ben se mate abe bekal epe kol apa de ben se epe kol aba yang aki ca abe nikah bekal ibuntu aki apa de ben se ibuntu makin nikah sesunat jadi cak adikir cak ada kadah tapi kan mikir cak abek pada mati keng mun sampean pandengeneng pas ekan deui siapa mati je kak misnari mati kocang beri ki ke pasar beri mahal macam bini nak kocak ki minta duka le mungkin pahade kande kapan dengeneng pahade kande maka gente zikir saos mak le tak ada kande perkara saya ada sangkut paut kalaben akhirat akhir gente kalaben tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate seng osong pangastete song osong orang mate buntu labun sepote senika jadi kente tahlil keng makle menghindar makle tak ada kante perkara saya tak ada kaitan kalaben akhirat keng mun bisa mikir kapate tukusan dengan sampian mungkin bisa mikir ke mati sampian ya Allah mati sini jelas ki nomor 3 nomor 4 wa ijabatud dakwah mun bada tatang kengunceng kauleben ajunan pakon entar nggak makin nih ajunan diundang secara umum pas hadir kapi ini termasuk min haqqil muslim ilal muslim ijabatud dakwah mun beda oncengan ipakon entar para rabu malah beni cuma ipakon bukan cuma dianjurkan dan disunnahkan sampai beda oncengan kak dinto hukum wajib ientari mun tak ientari tu semuntaan diudur oncengan panapa oncengan mantan mun acara mantan pak yonceng pak lo entar gula benajunan sementara tidak udur beni keng sake beni keng ocen tempat acara nak ada maksiat kalau entar gula benajunan susah apa pun mantan diistimewa mi pah sampai wajib untuk menyampurna aki kabungaan mun nggak makin nih kak mbian saya hadir bunga ibu berkat tapi kan tuan rumah anyar kesetaan makanya gelabi pernah tak acara ke beliau sahibul musibah kan apa mari kesetaan makin tuan rumah nih kak keng laun dia 3 tahun jadi lo seneng kapi mungkin tamu ibu bunga tapi tuan rumah keelangan entar ke acara khitan, entar ke acara sunat dan tamu ya seneng ibu berkat, tuan rumah ya seneng. Tapi kan si sunat kasa kan sake, apa sake? Muntar ke acara mantan kan seneng kapi, tuan rumah ya seneng, tamu ya seneng, mantan nah benih karo seneng, cek seneng, apa kan engki.
Muntar ke acara haul tuan rumah pada Rabu kasih teun. Entar ke acara sunnaten khitan saya sunat sake. Malah kulit sering berdepai man gak diman. Asunat nih kesakian benereng bini rembi. Ngombian lo tahu. Mungkin Sarah. Ada kan asunat sake nih. Reng bini rembi makai kocak sake. Gelem apa rembi boleh. Orang laki sunat di mah gelem sunat boleh bu. Saya kocak sakit nih, kemudian berdina boleh tak lem dia sakit ongkur ya. Coba lah oman lagi nampian roh sunat boleh. Mun tak kari ramung ya. Kenapa? Lo abua? Apa sih lo abua? Ya pula nyulpu leku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ijabatud dakwah. Tapi saya pakon internet ke mun sing unceng tak le pelian. Mong saya unceng karo kisoki nato rat melarte torot. Bed torong kadang. Mun soki make jauh depa. Aduh mun saya melarat make dang roman haram tak kirim lekah. Bengkalan buk mun kan tuh kan saraan. Isi kau unceng antur kadang pedele melegi ya. Mun sing len bulan molot ro. Mun saya molotan tebak semelarat pahan, ang serontar, kakek koncengan jong, kakek pak, penyang. Keng mun tebak ke sesoki, ya Allah, cek entar kapi. Koncengan kedua kan banyak tuh kadang koncengan yang tuh seket, abi berkat Pak Ratos. Apa? Aduh, entar kapi, cek mataan, Allah. Kapan selaki datang koncengan cek benian ang sarpu, cek bini nasa kerenyang. Waktu li ibitong esena kalau ku nanti sa pasar le kon kak tuan raja tahun lamba mulut na apa adanya letek ka setia berde sampo daya bu banyak berarti idin nak saya akan debi orang lah keren si nomor 5 pada Rabu terakhir ayo pah mulai mungkin bian beri 5 menit dapat gulanya ku 4 jam ke rumah mau dikatakan nih kan 3 jam lebih nih kapan pas sampai baca malam gula abu capok dan sepuluh capok ceke santre si nomor 5 pada Rabu kewajiban Islam pada Islam wa tasmiyatul atis mun bade orang asim epakon tua aki hasim mar contoh deh bu itu ada iya masa hasim deh mun bade orang asim hasim pas asim ni pah senika alhamdulillah maka ajunan epakon sampit yarhamukallah senika keng mun asim ni kalau ada bu alhamdulillah tak usah jawab pada Rabu. Tak usah duaki. Jadi saya pakon duaki. Mun si asim. Hasim. Alhamdulillah. Jawab bimbian. Yarhamukallah. Diki si asim ajo boleh. Yahdikumullah. Keng mun si asim ni kata ada bu alhamdulillah. Tinggal tak usah sebut. Tak usah duaki. Bede bengkalan terkadang. Hasim. Patek. Siapa arah sandannya. Keluar patek. Jadi mun si asim keluar patek. Tak usah duaki. Jelas. Kan beda biasa nih kira ngasim nih paham Yesuan kan? Hasim setan. Injak ngarai rasa nih kok. Beda mungkin si asim nih pah keluar setan ben keluar pate pada Rabu. Ikal tak satu aki keng mun keluar alhamdulillah. Maka ipakon tu aki kala ben debuan yarhamukallah. Deki si asim pah jawab yahdikumullah. Jelas? Jelas? Pon, jadi lemak nih kewajiban. Saya lemak nikah ya wali kala bendoa ya akhirnya kala bendoa apa napa ma awal doa raddus salam saya nomor 5 ya akhirnya kala bendoa saking dari penting kau udah ben ajunan atu aki pada Islam alhamdulillah saat mangken Ibu Asri nggih dan Pak Asri abedaki acara kesempatan mangken para Rabu ajunan para Rabu tadi lain tocuna keng untuk ngemis doa dari ajunan maka ketika itu aki ketimangken almarhum saya tegak dinto selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dina beni dana. Jadi saya tenika sareng Allah baca. Allah. Pentong biko patek nagapi saya bade foto dari.
Jadi sesetene kayak selamat kalaban itu aki. Amin Allahumma. Mantar kau leben ajunan ketika saya terbingkengan pada itu aki bi nak foto. Amin. Pada ya hole bi nak foto. Amin. Sehingga kau leben ajunan kalaban itu aki pada ben mangken, maka kau leben ajunan ialah berza pada epa selamat, pada epa cerah. Amin Allahumma. Pada Rabu sesangat peten kau lamul jaki segak dintok kerana si bisa pada apa? Korang ben lebih nanya saporah setada betis epon. Mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni omber dari keintengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun pelasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Khususan ila hadratil marhum Abdul Ghafur bin Muhammad Saleh wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-jannah mal anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.